Twayikomyanyeji eshuremo kigwerezechi kandi mbere rukubi hentindo nebihingwa byuna bisigiro wishe butaka. Twinho kuraba cyakabire misiri yitu of course ngo abagamba twine misiri tuneba hingi ebitukusarura tibyakine burabo yatuyenka bakutambura twakine kutambura cyo tusaba government yahigura kwa hategitwe ngaba jya hansi government zayita hansi RC1 RC2 RC3 tukubasa kintu cyose kibiraho enjure gwire nyomwazo igwire munonga yagwa almost 2 kandi yatere nsate rugurokwe yaretera kimwe ibintu byona ebikurge ruguru hakushangana babahingi biti babulije abantu biti babulije amatakaga gacendera nabahinga kubi kandi yamiza guteka ngarjoro mu rushozo rwa Kigunga nkabinjo kuba kuma ya Kigunga turi hagati yensozi amizigiziro musahanke munonga gatware ibintu y'abantu entoke nindazona zigenzere emyani yagenda nebukondo y'amasanyaraze mwe byabirashye no kumbagara kubicara hantindo ariho rutindo rukurga urwaba kisensero rwa sero bakaba rutinzira abantu baburizo urutindo rwona rugenzere twakikoto kacumanyango haragireho no rutindo Habwe mbereji habebembezi ba district y'Ibanda barambure shwekechi kandi baraganise kutereza mbere okwera nanke mukore reporta mu gito wakao then kawo bonaza kwa reporta na gito mukono tuteke nkai tuteke Kampala ahawe bugwerereze bitugwerire kugira ngo abantu batakitwe nzara tuza kureta Carvax impango za 15 limite 15 ya 15 impango tuza kuteka muri ine zibiri za Carvax impango zikusinga argezo buhanga right rero kuturaheze norenka ziri picha izira hariya tuza ku raising tuza kushuka marabo kandi cyo ta raising umwanya haleta mpaka kahi RDC w'Ibanda district Godfrey Mbetegerize yajumira bari kwingo myanya y'enshozi kandi yajangwa abantu bo bari kurugwaho akamba yayaka uko mu Uganda no mu Afrika kizubu kitu ikikucha kutereta n'ibintu ke byabaho munonga no kutamanya kandi mu rwanda nkara RDC mu gihe president no kubegesa ukurengukira yabeho cyegesa abandi kitaguma nchiba ako cyakweta action inga prevention no kwenda kugira kutambirwa yes Ndashaka Timothy Mushabe.